Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić zajedno sa decom koja treniraju košarku u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u mestu Jarak u blizini Sremske Mitrovice svečano je otvorio balon halu u ponedeljak 22. februara. Izgradnja balon hale rešila je dugogodišnji problem učenika osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj i omogućila razvoj amaterskog sporta zato što će se objekat koristiti i za vannastavne aktivnosti. Ja smatram da za selo 2000 ljudi sa okolnim selima mnogo više, ali za školu koja broji 200 đaka ovakva jedna balon sala znači mnogo. I mislim da upravo i gradonačelnik i predsednik opštine svi su pokazali da jednom malom investicijom jedan ovakav objekat mnogo više znači, da upravo sa ovakvim jednim investicijama pokazujete kako brinete o svojoj zajednici, kako brinete o svojim selima i kako brinete o svojim građanima. I mislim da je to najbitnije. Prošle godine kroz sistem školskog sporta prošlo 140.000 učenika. Ono što mi želimo jeste da povećamo taj obuhvat i siguran sam da i ova sala ovde u Jarku će doprineti većem broju učesnika kroz sistem školskog sporta.